Da. On je pao dozgo i to na čop. Pao prvi. Jebeš majko. Čekaj da se mi maknemo onda. Evo, ma ne, samo ajte mi recite samo kako se zovete i gdje se nalazimo. Rogulja Ilija, Rogulja Dragica, Rogulje. 24. Rogulje 24. Da, Znači kako je bilo kad je drmalo, jeste bili tu? Da. Ja im držao na pošlu, da nisam vratio. On mene uvati ovako dok je ja ga poludio, dok samo je uvati od mene, dok je ja ga poludio, koristi taj aparat, sad je poludio. Koristite što, imate problema sa plućima ili? Asma. Astmu imate, da, samo da znači astma, ovo su pukotine, znači čovjek koristi ili koristi aparat. Znači koji ste dobili ste naljepnicu, znači po... Evo znači jako su velika oštećenja kući, nema gdje nije popucalo, ovo je sve što piše privremeno neupotrebljivo, aha, ne, može svejedno, evo. Kaže potrebne mjere hitne intervencije, hitna sanacija vanjskih zidova i pregradnih zidova. Rogulje 24. Tako. Ajmo samo još da vidimo ovo, gdje spavate. Evo, može. On spava kod aparata, ja spavam već vidim. A on meni jučer kaže, nemoj tu, kaže, spavati. Rekao, gdje kuću? Evo, ovo je spavača soba. Tu ja spavam. I on, tako kao vi, kaže meni, nemojte, kaže, tu spavati. Pa ovo vam je skroz, ovo samo što se ne sruši. Tako mi je rekao i on jučer. Statičar? Da, tako mi je rekao i on. Ja ne znam kako vi, vama su popucali komplet, sve ovo popucalo. Da. Kaže, nemojte vi tu spavati, tu je, kaže, opasno to, kaže, nek malo drgne, kaže, to će otuda otići. A sad kuća, onda, kad nismo mi pristala tu crvenu, onda on prilijepio to. Da. I kaže, sad budite, kaže, dosadni. Ma nema tu dosade, ljudi moji, ovo je gadno, ja. Evo, samo da vidimo još pukotine ove. Bar po noći, da prespavamo. Malo sigurnije. Ovo je isto jedna od soba, je li tako? Da. Pa ovo vidite, evo vidi se rupe prema vani. Da. Ovo je... Evo vidi ovdje, gdje se ulazu ovdje. Imaš uvijek tako lijepo primi, ajde. Dojte dolje. Evo i ovdje. Pa sve vam je popucalo, komplet, sve. Pa ovo će vam se srušiti, vi morate, ljudi moji, stvarno Pa kućemo, šta ćemo ja ne znam. Ništa, vidjet ćemo kako, da zovemo dobre ljude, da... Ne znam. Da vidimo samo izvana. Ma evo, da vidimo Ajoj. To je da, ovo je kvadra, ili što je ovdje? Ovo je kvadra, da. Da. Ovo je naknadno doziđivano. Da. Ljudi imaju ovce, ili tako? Vaši susjedi? Da. Koliko imaju ovaca, su rekli? 9 čini se. 9, da. I naravno nemaju gdje ići, ili tako? Pa nemaju gdje. Ljudi moji. Cijelo imanje, tu je štala. U biti u štali je sigurnije spavat nego u ovoj kući, jel? Jest. Definitivno. Ništa, idemo. To je narod koji ostaje, koji ostaje nije rimski. Vi ste bili cijelo vrijeme? Recite mi, pa vama je u štali sigurnije spavat nego u... Pa zar nije? Pa ne, gledamo kao... Da vas slikamo, može? Oni su ne ispaše. I kako su reagirali ovce, kako ste rekli? Pobjegle. Strah, stale, bježe, lete, ne znaju sami gdje će. Tačno valjda ostaje da dolje ječi u zemlji. Isade su uplašene, isade. A koliko je, Petrinja je, gdje se nalazi Petrinja odavde? Odmah iza Zrinske gore, iza brda, je li tako? Da. A inače, Zrinska gora to je trusno područje. Je. Kuća je ta naprijed da ja ne lažem, piše na Dumi gore, 1952. To nije opalo, to nije opalo. Prosto napisano, evo. Kako se pisalo? A šta ste radili u Njemačkoj, to mi kažete još? Građevina. Građevina. Baustela. 3 godine, da. 3 godine. A ima nešto penzije u te 3 godine? Ima. Ja ima. Pa reći, događa nema. Koliko? 70 eura. 70 eura mirovine. Pa 70 eura imam od za 15 godina. Pa 1050 kuna imam
i imam za 15 godina poljoprivrednog. Da. A tamo A za 3 imam... godine bauštele isto to. Da. Eto ga. Upa, vi ste bogataš, 3000 kuna? Ne, nije. Dvije blizu. Dvije blizu, da. Blizu, skoro. A vi, gospođo, imate vi Imam, poljoprivrednu? da. Poljoprivrednu, a? Dobro, imamo mi da imamo kruva, da imamo to, to nije da su to. Naravno, Pa kako živite, jel janci, jel uspijete šta prodati? Uspije Ove se, godine dolaze slabo. iz Zadra, ti odu s mora, gdje je Ove turizam, godine jel? slabo. Da. Sad da ucijenjuju oni malo. Ma Da, ne da. malo, ne puno. Puno? Puno, nismo mogli prve ni prodati. Prodali švercerima, nema? Švercer. Šta će ja s njim kad to On bio u bolnici. Da. Oni Bio to u Petrinji 2 mjeseca. Ti nije možeš ostati. Da, astma. muško janjad. 6-7 omnova Pavlije. Mušku janjad morate Ja riješiti. si moram imati i neko Pavlije. O, Bože moj. Da se isplati. Da.